Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit jong ke Bhoi district mentah kesni layo no ban kem yo we Pulit jong ke Jylla Assam ubala keno don kti ban Thmu Batbor ya ke we Heprit ke barang khatway snam ke Karta hakit Thain Khappud jong ke Bhoi bat Assam ke barang hapo ke jingkmi jong ke Maulas Nai police outpost ya kini ke jing yo kem la pentip ba adu senior superintendent of police ke Bhoi district u Vivekanan Singh Rathor ubala pentip Baha ka arpunyo terik jong ubenai nailar araja apusan kaladan kawai ke jingja ka ba ute Pulit na ke Jylla Assam ya ubala tip keteng kumu LKN/121 projen langthasa lakino ba ula Thmu Batbor ya kawai ke Heprit bat layo ban kem daki pat ba Henry Hadien ulayo ban petno layat huru ba halor ke ni ke jingja la ujor ijahar persya ya ute Pulit ke Jylla Assam hanong po women police station katkum ka case number 4508 in bracket 2025 hapo ki kendon jongka 3A in bracket /4/5A in bracket 4 in bracket M in bracket /6/18 jongka an prevention of children from sexual violence offense lani ka pokso bat ka jing toket kadang ya chaprang ute uhe Pulit kari Bhoi ula pentip ru ba Hinin kasngi lapa ay kakanhun ki Pulit kari Bhoi banlet ban kem yauti Pulit ubade naga 18 battalion jong ki Pulit ke Jylla Assam ha lumding bat menta kasngi layo ban kem no yau na ketika jaka bat lawan ra shanong po menta ka janmit shu ute uhe Pulit ulay thoru ba ha ka jing toket kadang ya chaprang bat shen ki Pulit kari Bhoi kin sa charge sheet no yau ban ay ya ka jing bishar ka bahok ya ketika Heprit bat kajing pengat kendon ya ute Pulit kalaya chakmat klem dapen slem kat kumki kendon an ha kaju kupor u Vivekanan Singh ulai khublei ru yagi officer jong ka Jylla Meghalaya bat Assam halor ka jingshim khya ka jongki ban ai ka jingerap halor ka ne ka benta ban yo kem ya ute Pulit ka Jylla Assam